Mano mana galila taon la tayo od Moreland Resort at August Tondo. Ta makakaamas kami laod subrisa ni muo tanto tang awa. Maligad iray ugugaw ko ta nangaldalay man swimming kami. Basta ugaw, bida este mambibida lamay anak ko. Udya tilad barangay Abanon. Agi makapagasaw manaya. Nasawang kami lang akajurong kanyan. Imis tini da isip. Imis kami lang. Tan asing gertila ed bistondo yan nakalikutila kasabtilan siya wajatila ed Moreland Resort ed Orbes tan ang loob tila ed Moreland Resort yan wow bali-bali tan may luganan dari kay babayan at tayo untubong ang bayar di may bayaw ko salamat bayaw John Ray Camacho. Salamat sa libre. Yan, mobile laod. Entrance. Sa kaya ulo, 100. Galila si rin to unog tila. Naman si nanay ko ay, tan si tatay ko. Awit day balon me. May anakong ko ay, mananak amo chicks na pinaanak ko. Chat nga pala kay ate. Ibanto kami mananap na cottage. Bali-bali Jawa, no? So, napanggalawan, napampicturan iray ugugaw. Wala nyog. Maawa-awang manayay Moreland Resort. Nasa resort da. Maawang. Bali-bali so display to. Tinitiman kay tatay ko. Wala may duta. Ini malingaw si tatay ko eh. Ayun to tanak tan. Manamas kaming kwan. Gapi karga to may hulda. Kinoy. Aya may kyan wave. Kaya walay wave to. May atsambaan natan. Ron timing. Solo ming kwan. Nga po balo sa danong to. Bali-bali dyan manamos guys. Ito walay wave to ta. Atsambaan milabaya ang kapunatan. Nitan walay banda. Dire so tila ba? Tad man tayo kunood. Pangalawang pool. Tadak so available ning pool. Amalaba so gabay ko kumunod. Pasensya tila. Tad tayo available saman. Surti tayo nata na agi. Along para si katayuman. Marakip dya. Wadyaray favorite dan cartoons. Raya favorite da pwedeng mampapicture kakabalot so estatwa maawang so cottage da nga po amoy katotoo mas kanila ba nang second floor to dyan kami kunod arap kasolo mi. Salamat ate sa pagsama. Ayan. Nanangintini magano. Sopol. Sa abay tila ba so cottage. Yan. Naman si pati. Bali-bali yan to. Maawang. Marakyo. Malalay manamos. Yan. Ay, wala ka duty. Wala security guard. Wala banta. Ay. 24 hours ko ng duty tuman agla na man dyan aga makakaugi 24 hours yaga makakaugit kan yun nga naraanak ko aabayan ka lang ganda bali-bali dyan gat ang mga tini tanara sanak na intis tayo manamos mga tini second floor cottage nila mawang so cottage da. Hello guys, welcome sa Moreland. Tayo'y magtuturis ngayon, libot-libot muna. So tara, samahan niyo po ako. Let's go. Pa-picture muna tayo. So post muna yan. 1, 2, 3 po. May nakikita ako, ang ganda. So, samahan niyo muna ako.
Yan, nakikita ko na. Wow, bagong kotse. Van pala. So, papicture muna tayo. Yan, isa pa. 1, 2, 3. Pause. Yan. So, ang ganda pala dito sa Moreland Resort. Ayan, pababa na tayo. Yan, so let's go. So, makakal na tayo. Lupas, dahan-dahan labat. So, bali-bali dyan, presko'y hangin, malawang, ang ganda ng view. So, maganda sa summer. So, paano yan guys? So, maligo na tayo. Bye-bye. Let's go. Thank you nga pala sa nag-video sa akin yan si Benson. Tan makakaamos la, tan manlalasod lang. So, manamos tila. Tan manamos kami lang. Masibayaw ko si Janry, si Kobloy. Mananay ko tan si anak ko, si Vincent Mumay. Si tatay ko, manamos lang. Manigor mo lara. Shout out nga pala kay Madam Joy at saka si Makmak Anthony. Yan, dan may agi gagali mo limang gayan. Tara, mamerinda tini. Yan, manamas tila. So, hi sa inyo. Yan, iba nyo kami manamas. Yan, tingin-tingin lapatid live. Yan, gabagabay na ugugaw sa manamas sa unya. Sige, mumay. Untang sa gabagabay ito. Sige, dalang kilabat. Yan, pati si Vincent Akiali. Sige. Dan, masami sumanamas manaya. Ang buto. Dan, pera nung. Yan, tabuga ni. Tasabi ta na yan anamas. Sige lang, dyan lang may duman. Tibunog mo idol. Yan, mayami kami lang. Manamas. Anong lang ko yan sexy, akilang ko kontratake picture mo laban. Peace. Manara si Jangkar sa kaserimar naman si tatay ko. Hindi yan dalay manamos, anong ko yan isumpot kami lang. Nanak ko si Benson man ang pakuruskos. Hindi ko rin manamos. Ayaw ititil lang. Aki nagsuti ka chut. Gimabuir ulit. No. Sige. Ano daw si Jacob? Mambuka Jacob. Sige, sabay. Sige. Uy. Blue daw. Ano?